Ahanba maktada ozabong ngasi akoigi thauram asida taramna okjeri. Ahanba maktada All India Radio bu tabiriba nungsireba ireicha punamakpu ikok nonna khurumjari. Oza English ingani kunmanga da Malaysia da pangthokiba international conference haizabatare Innovations in Biological, Chemical and Clinical Sciences ki conference da senior innovator gi award phangbatana tana tongan ba award kaya amasu phangbirakre ozana adagi national kaknatana international level phawbada patent ke amasu phangbirakre masi matangda khasdang thambiyoja. Phani ay haijege ISC aina khangjaba aina tawjuruba madugi matugina ing lising aniga kunmanga gi me gi tang taruk tareta Malaysia da international conference amada aina tawjuruba 76 publication aduga book mayam phongba aduga innovative gi program mo aina paikhalakpa aduga pattern amu ko India gi pattern international pattern ju yenga matungna moina thijan khujalaga agu international award se phangakhibani maruina aina pattern asi nanotechnology da thabok oina paikali koigi ya sida copper sulfate kumba manganese sulfate se hapchalaga ya tin chabaje phanaba nanotechnology ge apply toroga amaju pattern ama semjegi matung tabada koigi yumda leiba koi hongdong haiba tare ko masida aina kanoguma sensor ama happy sensor thing matungna hoi hariba hongdong asi mafam kaidal chakre thokre habese machigi da aina pattern phonga machisu gran hoine phangre sum kya se ai pattern je national amje international da award phangapgi matungina haiba Malaysia da ingon da pekhibani oza ngasi gi hogulakliba Naharol Singh sina akoigi akoibagi khalse kaithar ibase kyamuk yamna serious oi haibase makoina khangjai haina khanbibra natragana just akoigi online da train oinaribase sigumba train atopa amane haina adum launai haina khanbibra Machi yamna phajabau question ni aina hajarabada kanoida nomonomgi saba hengalakpasina jiki leiriba Naharol Singh degi moine thengnariba je haitare matamama sahi yankhai mamangdadi sabasi yamna handarami aduga hujik matam je saba wangne hengala population hengalakpai matungina demand ase hengalai akoigi leijariba lan thum haitare akoigi natural resourcing jibu nomonomgi laptopudegi khanje kaitharakpa matungina saba hengalakpani masida English ta greenhouse effect ana hai masi inkal agliba Naharol Singh na khangi khangaju amungen akhangna wa aigi wahidadi environment education hase darkar tai environment education se karino habda awareness pibani online da natana koigi club singda aduga radio da aduga newspaper sida environment gi matang sida marik chumna action plan se tawlaga de soidana Naharol Singh da khangani habja aigi thajaba mani aduga oza Houjikki Naharol Singh sina leiriba lifestyle haizabatare ko sida ahongba khazikatang la agadi akoibagi khalse kaithara ibase masida ahongba khara lakani haina khanbibra natragana government natraga corporation sing sina thabakaya ma akoibagi khalse kaitharakpa sing sida focus tawraga pangthorakliba sing samna haizarabada COP26 Glass Grow Summit Swachh Bharat Mission International Solar Alliance hairiba sing sa sise paikhatlaga tang chatpana adumak yaragadra haibigi matangda su kitang thambiyosa phane phane ai thamjage maru enane aina haijening ba aige wakhandadi inkhalagli Naharol Singh je behavior je absolutely change to darkar tai hongori ba ainga sa si moina thengnari banina masi je kamaina nemdaga dege kamaina handaga dege haido inkhalagli Naharol Singh gi achouba thodang ama aina ai lojai masi tawba yaba posing je maru aina environment education je maru oya ba koi gi Naharol Singh individual da haijarage ba ko koi yum mamada moi mari manga leireng khaloko yum mamada laibasida koigi waste thorakpase reduce tawse kamaina tawdegi haje madudegi hawdoine waste reduce mayamna khangnabada non biodegradable ani thong khaidoi masida koi biodegradable sina vermi compost semba yai non biodegradable sina koigi microorganism kharal kantoraga moije mu decompose tawba yai maduna inkhalaglu Naharol Singh individual ena tawhanningi aduga government gi side tagi di moigi infrastructure je chauna leibani pandamama leibani moina maruina tawrisi energy conservation renewable resources aduga koigi hojik je laibe solar energy gumba wind energy gumba moise government ki matungina di phajana paikhala masi mamutana khanaraga Naharol Singh jude awareness pibe je darkar ta ai nai gi wakom thamjege achumma makni oza na thambiriba wafam je hogulakli Naharol kaya akoibagi khal asibu nungshiba kaya amanadi awareness campaign kaya ama adagi
ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯂꯤꯅꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मैम असे लई खंगना खंगना अदुम लाइफस्टाइल से होंदोकनब होतनब कांदा मखोइदा अवाब थेंगनरिबसे मसिसे करिगिने हाइनगदि खनबियोसा मसी मतंग दाइन हाइजरगदि आइना खंगजबदको थबक पयामु पाइखलै मसिदा एनवायरमेंटलिस्टसिंगना पाइखतपनिको अखोइगी खुंगंग म चाखोन होनबदा नारोनजिगे थौदांगैना एनवायरमेंटलिस्टसिंगना तानरगा मोइगे लाइफस्टाइल चेंज तौबा अदुम आइना डेली लाइफ द थेंगनबा म यावी अदुगा मरुइना लाइफस्टाइल चेंज तौना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाइसे होजि कार थौरिबा मयाम साइकिल गुम्बा थौबा खुदम ओइना हाइजगेबा आइसी आईटी रुड़की द चलुबा कानसिदा आईटी रुड़की गी कैंपस सिदा स्कूटर अमदा थौदे कार अमदा थौदे साइकिल लोइना थौएबा अफावबा साइंटिस्टसिंगजे मोइसिंगजे फजना मेंटेन तौएबा साइंटिस्ट ओइरो स्टूडेंट ओइरो मोइसिंगजे लोइना साइकिल यूज तौएबा अदुना अहोंबा मलाए अदु लाइफस्टाइल चेंज तौबसे मदु आइ खुदम ओइना बिजनिंग अजुमनि ओजा हौजे मिडल ईस्ट द थोइबा लानेसना मरम ओइरागा एनर्जी सिसु कंजर्व तौननबगी दमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फावबा अखोइ थबक चथोक चसिन तौबसी अखोइगे इलेक्ट्रिक व्हीकल ना चिंगबा सिजिनबियु नत्रगना अखोइगे वर्क फ्रॉम होम तौबियु हाइना लाउथोकिबसु लेख्रे ओजा मसिगी मतंग सिदा मु लाक्चरबा कांदा अखोइगे टेक्नोलॉजी से चौखलकबगी मतुंग इना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिदा कितंग हंथरकनाबा स्मार्ट ग्रिड्स हाइना अदगी कार्बन कैप्चर सिस्टम हाइना अदगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मखल मखल म्याम अमा थोलेइबसे सेसिना अकोइबगी खल काइथरकपसे सिगी प्रॉब्लम से खर मखैदी नेमथानबा ngamgani haina khanbibra natragana technology sina hena akoibagi khal kaitharackpase sida मखोइ मसामकसु यावना काइथाहनबिब्रा हाइबगी मतंग से खितंग थंबियोजा चुमे टेक्नोलॉजी हाइबसे दरकार ताइ टेक्नोलॉजी हाइबगा टेक्निक हाइबा अनि से खंगदब सोयाद्रबनी मियामना हाइबजे टेक्नोलॉजी तौरगा लोरे अमा तौरे टेक्निक अजे खंगदगदि यादेबा मसिदा जाई खुदम अमा हाइजेगेबा खोइगी ऑर्गेनिक फार्मिंग अना एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई इंडिया हाइबा मफम जिदि एग्रीकल्चर ना मरुइना मफम नेबा मसिदा खोइगी टेक्नोलॉजी अमजे दरकार ताइबा मणिपुर जु मयामना ताबिरबदा जापानीज टेक्निक काइना मसिदा इ खुदम ओइना हाइजेबनिको हुजिकी टेक्नोलॉजी लाखपगी मतुंगिना बोट टेक्नोलॉजी सी अदुगा टेक्निक सी खंगजनबा यामना दरकार ताइ मरमदी इंडस्ट्रियलाइजेशन से अदगी कारखाना मयामजे हेंगलकपसिना टेक्निक सिमा टेक्नोलॉजी याउद्रगदी पोल्यूशन जे हेंगलक्तना क्लाइमेट चेंज जे सोइदन हेंगलकनी खुदम ओइना हाबदा मणिपुरदा कोइगी प्लास्टिक की इंडस्ट्री लैरि मयामसे मसिदगी एमिशन अमा थोरेबा एमिशन जे खोइना हाबदा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइब गैस सिंजे मसिजना कोइगी नुसित तिल्ल मतुंगसिदा मसिजना डर्टी गैस अना म थोएबा मदुदुदा कोइ सोर होनबा कानसिदा लाइना क्यामुक थोइ मदु कोइने इंग्लिश ता पंजाब दा PM10 हाइ पार्टिकुलेट मैटर हाइ म काउंट तो बया होजि गाड़ी सिंग जो डीजल जे तोक थोगा को इलेक्ट्रिक से ओंधर इसे मसि टेक्नोलॉजी मखलमने आइ हाइ थमजगे होय मसामक यावबा से यावदबा यादबने मरमदि कइनोदा खंगदबा यादेबा हुजिक हाइबा साबे हेंगलाइजिना दे कमाइना सारिनो करिना ओरिना हाइसो टेक्नोलॉजी यावदबा इसाना खंगदबा सुया यादबनी ममांगदा इ हाइजगिबदुनी पॉपुलेशन इंक्रीज वरकपा अदगी पोथोक सिंगसे नोमोनोमिगे हंथरकपा सीजन बना हेलपा मदुने इंडिविजुअल से टेक्नोलॉजी से खंगदब सोया यादबने ना इ हाइ वाफम जे थमजगे हौगलगलिबा नहारोल सिंगसिना ओजा नुतिगे दम तौबयाबा अखोइगे स्मॉल डेली एक्टिविटी हाइबा तारेको अकोइबगी खलसे कन्ननबगी दमकता तौबयाबा सो दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट अमा लेननबगी दमकता करी करी तौबयाबगे हाइबगी मतंग याम फजबो क्वेश्चन ने आइजु मतंग दुदे यामना फजना हाइनिंगे मरमदे कइनोदा अखोइगी खलसे काइधनदनबा इंडिविजुअल ओइना नहारोल सिंगना तौबयाबा होमदे कोइ इंग्लिश ओइना द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हाइबिसनेबा एनर्जी कंजर्व तौबिबा युम हेक मफान थोकदा स्विच ऑफ तौबिबा अदगी हुजिकी इसिंग जिजु फजना कंजर्व तौद्रगदी एनवायरनमेंट खलजी कंट्रोल तोनेबा अदु उ थाबसे मदि याम दरकार तारे उ थाबसे अखोइगी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जिदा अखोइगी इन सिटु ने एक्सिटु न अनि खाइदोइ अदु इन सिटु जिना अखोइगी लेजरिबो मफम दुदा प्रोटेक्ट तौंदे मदि सेमी साबिबा अदुगा एक्सिटु कंजर्वेशन हाइसिना मफम अमजे अखोइने बायोडाइवर्सिटी
habasidi pa aina sengdoga khoi si nuksa saraga ne unmom phangi masi mayam si awareness pibasi yam darkar tai masi aina naharon jingjena tawhanningi aduga akoibagi khal kaitharakpase oza sije akoigi environmental crisis khaktang natana akoigi moral crisis amasu oira abra haina su khaje oza masi gi matang su kitang thambiyo hoi moral crisis ase amana ama taraktaba simple oina hairabda aina di environment khangi ko atopa amana khangui doineba mi amna khamna paisa tan begi wakhanda leiba noi prakriti du di kano ne akoi de kan tai khole abi masi moral si crisis amala ayaba kangu gharana sustainable development hayaba wahise sustainable development is not only just now lakadalube sahi tarakun matung sida orakadaba film do madu kanna widamakta sustainable development je yam darkar tai tungda lakadalba hogol agdemana haron singjibu phanje kaidana thamna badamukta environment je shape to ecological balance shape to haning adugo ja hausik thengnari ba akoibagi khal kaitharakpagi chang ase masidagi chahi 10 mu kun mu leiraba matung ledi songsoition namaki hena kaitharakpagi mawong ama urakani haina su thajajai oza karigumba akoigi chume masi akoina haibda global warming ga en haibako global warming je kamaina hengalai no haibda gari masi hengalakpa maru aina akoi manipur sida RTO hai regional transport office hai se masida sahi amada lakh amani khoigi scooter gari sing je register tawbusina hariba lakh ama manung sida lising tara kundi no magi chatlibani do masida ki khoji emission je exhaust orapa madu ne thol le mahu sen ma gas sina khoigi khanje ka helibne ba masi je handana ba khoi kari tawbutai u thaba umang yokhatpa a forestation hai deforestation jina u kaptat panidana a forestation amuna than biu majida khoigi naharon ge thaudang hai ta gadi thara matungda masibu follow up tawbadi ngachi je thare hayeng do mu hanna chakpiba masibu ising thariba hapiba kholiba follow up tawbasi am darkar tai khudamoina bhagda ai mapanda ai sum thengnabada moi follow up phajan tawi adugu moi se bucket ama paraga bottle ama paraga scooter se hapaga ising da hayeba moi gi mentality je masi ai lehening swaida moi gi gari se dane liter manga chawba tara chawba moje pura dana ising hairibni uji da haire moi di khangjeba uji na hayeng chawkhalaga mohi wahi palakani uchek wahi tongokani madu duna urum moraga mayam ji pothapam yae ji gi mentality ji moi de laiba adu do akoi se da manipur ji to honingi tawrangani adu bo aina wapam ji thamna ba achumani oza koigi ek per ma ke naam ka haidana akoigi si me am se tawraga u amamam thahandana school khodingi manipur da sum amama tawnari just school khatang natana office na chingba mapam ka amada thanari ado masi akoina thakraba matungda akoina amuk yengsinba chatpa adagi akoina thariba u wasing do akoina hinghanba duma darkar tabra haina su khanje ozagi wakhalon se su ngasi ge akoigi thauram masi tabiriba nahasing sina su sungsoi maki laushin laga sonamaki hena tawrakani haibagi wakhalon adusu thamjage oza adu makatarakpada oza na hairiba gari sizinnarakpagi chang hengalakpana chingba haina haibirakheba mayamasa masi se adum tungkoina chathara abadi sungsoi maki tungda laiba future generation singsida challenges mayamamadi thengnarakani haina su khanje oza masi karam challenges kadi thengnaba yabagi haibing matangna thambi maru aina hojik motor vehicle masing hengalakpase handana bukta electric vehicle je ming oina panjaba nitin gadkari sar se ana puthoksu puthoe masima upay ama lei aduga hydrogen na ma ju puthokpa ma ju lei masi manipurda season ragadi 10% de koi handagra nai thajaba thamningi aduga maru ena koi gi siki uwa thabse ma dile pa yadre u se karambo u thagani have adum ju leiba u se carbon dioxide option ba kangu u ma lei adegi ming ona panjarabda ficus benzoylisis hai english ta ficus benzoylisis hai ba u si mahu chen ba gassing je job tok se leba masi gum je thabi ba example ne hajer je ko singilam da su u thabagi darka chai singe chinau sing na ju u thabagi habit ajele hanbi ba aduna khalje kaidana thambi ba ecological balance sambiraga di inga sa je handarakani hai be wafam ji thamjege achomani oza khoje oza na panbiri ba ficus benzoylisis hai se khongnang khongnang taru haijaba tare ko masi gum me amase tharaga de nukti gi thogle iba afataba gas me am se si
ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯖꯨꯛꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्म ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯥꯠꯁꯤꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯕꯣꯛꯀꯪ ꯃꯄꯥꯜꯁꯦ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯎꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्मꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ एनवायरमेंटल अवेयरनेस पीबदा क्यामुक यामना मतेंग पांगबगे हाइबगी मतांगना थंबि यामना फजबो क्वेश्चन ने हौजिकी इकोनिया हाइसे वाटर हाइसिन हाइबा कनोसे इंडिकेटर अमनेबा इंडिकेटर हाइब द वाटर पोल्यूशन तो ए हाइ तागदी मदुगी प्लान दो लेरंगनेबा आई खंगजबो खतंग थमजामगे सिदा मणिपुर गे टाउन प्लानर से मसी किदंग चेंज अम तहोनिंग इथै लखोंग से फजन सेबिरगदे फनेबा युम से अमा सागलकपसिदा इथै लखोंग से फुंजला थंबा मदुदुने चेंथरक पुदन लंपेन जिदा तुंगझलबा इथै लखोंग जिना पाथि पुमदि जुने पोखलगा मदुदा कोई हौगलइनेबा मोय दुदुगी ग्रोथ अमा लौरइनेबा अदुना इंडिकेटर ओना फॉर्म तरकोने मदु ओइने तागदि मरु ओइना टाउन प्लानर सिंगना खोइ इथै लखोंग जे सेंगना सेंदोकपिबा मजिमा दरकार ताइ मदुगी खुदम ओइना इकोनिया हारिबा वाटर हाइसिने जे लंपेन पासे धोरइनेबा सोशल मीडिया दा आइना फंगजबा खरा हाइजरगदि हुजिकी वाटर हाइसिन जे इंडिकेटर अमनी पोल्यूशन थोए हाइबा कनोनेबा मदुना मसीगी हारिबा वाटर हाइसिन से मियाम पुनमंगना खंगजनबा दरकार ताइ मसीदि यावरिबा हु चेलबा जे ममिंग ओइना पंजरबदा आर्सेनिक मार्करी से यावी मदुदुना सोशल मीडिया दा पाक्तकना खंगरगदि हुजिक मयाम फोटो कापी खोलि बिमन से खरा हंदरकदरा हाइना खली अजुमनि ओजा हाइरिबा वाटर हाइसिन सिगी कानदबा मयाम हाइतारे को माना करी करी सोखलकपगे हाइबसिमा अकोई सोशल मीडिया दा हुजिक पाक्तकना फजै हाइना संदोर इबसे असिगुमना मसी पोट असे फते हाइबसे पाक्तकना अवेयरनेस अमा पीबो ओइना संदोरकपा तारगदि कोइगी फोटो कापला इबा वीडियो कापला इबा मयाम सिना अमममतंग ओइतारगसु मरी मंगातंग ओइतारगसु हेक्टटलगा पुखिबा मतमदा अदुकी मतिक अखोई अकोइबगी खल असि कन्ननबो होटनबदा मतेंग पांगद्रा हाइनसु खंजे हाइना थमजगे ओजा मखा तारकबदा ओजा हौगलकलिबा नहारोल सिंगसिना अकोइबगी खलसे काइथारकपसिदा थबा अमता पाइखतना तुमिना अदुम लशिनबा तारगदि तुंगदा लाकदौरिबा की फ्यूचर जनरेशन सिंगसिदा थेंगनरकपा याबा सिंगसे करी करी नो हाइबगी मतंगसु खितंग थम्बियोजा फने फने हाइजेगे मसीगे नहारोन इंखलक पुजिदा मोगी वहायोना पंजरबदा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हायबको मसी मरुओना accountability hana moibeki aina tawjaruba adu phajana marik chumna pangthobasi accountability ko hoibga adu je future consequence ha gana more sort of climate disaster haba koigi thaba hengalakpa adagi ising asau hengalakpa nong kitang tabada flood oiba adagi increase the disease कोई डेंगी गुम नाबा अदेगी इकोनॉमिक गुम्बा हंदरकपा अदेगी माइग्रेशन खर लेबा अदेगी बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स होरकपा अदेगी सोशल इक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है नाम लेबको मसी मितांग ने हाइजेगे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है अखोगी इकोलॉजिकल डैमेज और कोई मतुंगिना सोशल कॉन्फ्लिक्ट से थोड़े ममदी कोइना कोइनो जी हिंगिबा होजिकी सागलकलिबा कोइगी क्लाइमेट चेंज सी मसिदा कोइगी नहारोन सिंग लौरिबा थौदांग से मरिक चुमना कोई अवेयरनेस होबा दरकार ताइ अवेयरनेस होबदा हाइ तारगना साबा हेंगलक पसिदा इंथानबा करी तोबा ताइ खुदमोइना एक्शन प्लान खर तोबा दरकार देबा अदुगा प्रिवेंशन अमजु दरकार ताइ मदुगी तौरिबा दुगी प्रिवेंशन ओइबा अदे एक्शन प्लान तोबा इकोलॉजिकल बैलेंस थंबीबा अकाउंटेबिलिटी ओइबा थबक थबक खुदिंग से फजन तोबा अकाउंटेबिलिटी दि हेक हौजलुरग एक तोखिबा अकाउंटेबिलिटी ओइदेबा कदिगुमा ngasi je u tharore thata u dugi marik chumna hingbang amagi adum yengjanbiba adugu accountability sengna thobok tobiba dun accountability kowi aduga ecological balance ama sembada aing asa ge changji hengalakliba hantaraknabada ecological balance ecosystem je maintain toba je am darkar ta tungde amna sokpagi je amna kantoi maruina ising phalaktaba nungsit phalaktaba masi je laina am thorakaneba ising phalaktaba habada waterborne disease hai je
waterborne disease jaundice naro diarrhea naro masise khudam amaneba adegi mu hujiki nuksiti yabo hu asina koi sina respiratory tract se respiratory tract se asthma na ba bronchitis na ba masijina wena future ji hingalak to ne ba masi awareness pi darkar ta ba na hogole bin haron sing ji ngaki na ta tung koi bagi kono se madune akoi gi ecological balance thambada naron ji gi maru ba thodang ne nai thamjai madun tragadi tung oi gedar me yam jing che mahu chelaba ising mahu chelaba nuksit masijina laina kayam thorokani habigi ai wafam ji thamjage achumani oza hogolakliba naharol singsina ki akoibagi khal ase kaitharakliba se sise khajitang origa su phagatna ba hotnaba matamda makoi gi achauba thodang lei haibasima oza na su hojik thambiri ado loshilakpada oza hogolakliba naharol singsida oza gi oiba paujal khara pibiramoza phanibani aina ai khangjaba haigidra ko naharol singjida thamjaningmadi thaba amma tawge hai taragadi khunai ma chawkhat ke hai taragadi madui matangda thijan kochen basi ma darkar tai merit in a demerit and a labor. A quina to u tare, or the gi uze yantale, aduna, tung degi or gidoriba, can Kaitharakpagi sustainable or never than Haron Jing, Moruiba talk down di, a one session here am the Katai. Amadega Amadaga, more publicity has it. More publicity Haragana Koizi, Mopamada, Tangbungi, Nisa grounds, a Koi, Pazana maintain Toratame. As my dog. Lamhang sidegi already ba biomass hai se mi mayam na khangdam ne ko biomass is grassing je biomass te gi chu ecosystem de balance to weba not only tree mayam na khanje ju u chau chau tharaga ne ta ba masi ko mayam jing je awareness mayam da ka tai na inkalagli man haron jing ji environment je karino environment have the simple akoina mit se pangtho ki u wa le mayam ju environment ko ba masi chu ko koina sustainable development da want to ga leiriba khanje kai dana ba tawhaningi mayam se any moi thabang pai ka pa tungda thor ka deba si ecological balance wana ba ecosystem sustain tawna ba duna naharon jigel maru ba thodang ne ne haijage inkalagli ba naharon sing ji environment ji da shape to bi ba aina sum yeng ba ko 5 June wa da di mayam ji u tha ba aduga environment day ai da di mayam je i ho mo hengalak ba 5th day je numi guding oi tar ga di numi guding ki for example ai wa hai matam jage ba ko aru boina ko kari kum ba mi oi ba ngi birthday ko masi da u sar ji pi bi ba u he cha mayam de rose ma pi mo ta kanu pi mo da u sar ma pi ba u sar ji chu khoi gi indigenous oi ba mango gumba adegi khoi gi mahi pan be ya ba pose moi gi birthday numi si da pi to ba do ita ga di e aina pi gi se manang si phajana sem sabiu ko hare ka ta ga di naharon sing ge soidana change ma lakani ecological balance sustain tawni future generation ju phajana thamakani aduga last oina khoi gi mio manipur se future generation da mapani leba ka compare to with soidana mai pakani haibi wafam ji thamjage Ozana Fazaraba Paujal Kayama Pibirame ngasi akoigi thauramasida Ozana ngasi ozagi chillaba matam khara kaitokpiduna mamalyam laba wahai kaya ama akoigi gyan lawsing oiba yaba mamalyam laba wahai kaya ama thambirambagi damakta Akashvani Imphal Naharolgi Khonjel gi maikedi hanna thagatpa phongdokchari oja ai du thagacher meyamu manipur da leibari ba irakcha meyam romu amona aina khangjaba karigoma lan ba khot ke ba yaw junga piu aduga aina khangjari ba khochari ba mayam si mayam na tananing khonaning dana iramdam si ba sakhona ba khona ba da ai karigumba khara khangjaba si haijaba si da mayam na tabiduna mayam na sagor to biu aduga environment kanba ja khoi gi thodang ni aduga climate change si da khoi gi kanba si da saba hengalar jo kanba maru oina naharon sing ge maru oiba thodang oheningi aina ai paujen de thamjege maru oina naharon sing ji gi maru oiba thodang ni harga thabak tobiba aduga koigi sustainable development ji aduga climate change ji handana bidamakta maru oiba thodang din naharon punamukta appeal tawjari